hi falcon lunglei falcon na motor sil na kha ani a helai a chaka ko min hian adel sop ropani hi voin ni riat thasari sang ni som ni paru jing lama hetiang thil hi theng ani dia sakhi electric scooty zorna khani a turu hle mai hi le hli man om lo lova awa nei thak ani ruwa hi chum lo chat lova ni men ni sari sang ni som ni paru ka tang tun thlenga la sur wangin leimin hi tam le ti hun sang sang atang kan donga helai lunglei falcon motor sil na po hi adel sop vek ani hi oi khop mai achaka tang hen lo min tha a tuna hen scooty adel bet me kan yo me amai ro chu mi khing le li theidang ero chu del lova hei ramthar local council chairman pusoma lo om lo maya kan enge thil thendan te del teu deu anei ti ten soin ka riat chu mi han soi saksela thange Ela motor silo nei tu te zara antia kan na pakate ami do hom tura ron soa alu ma che yan a motor tangan tirha de fak fak ya ini tu motor pot langsung nun enge tia en tia na thala ko tulan a heni aron ta hu ka a motor ko te tu aron hode mana ama ha motor la lai po tangin ka dek suak nga ro ta tia ko lu man lo alu man che pa lu man se la chuanin lấy mình dán lên mình chăn rất người nào cũng thế này, và ta không phải dùng lâu kia mà aron tập mà là ai kia thì mình chưa tiền. Scooty del ti khat tak tak. Scooty hi workshop chung ahen ni kumla man scooty la athara ni mani lai workshop này cứ cái pakata del ne ka ti kwai. Amaro chu yung din ma chu kom da nên là phải ngam ni lo wai kan hai cha kan di. Ai ti nge malakin tum. Oi ke ma en cho nên elai kom tin hai lai ti chu kan siam ni la. Lo hai electric lampang current connection kala ni ya. Nah ya, tar pok jadi mau dong ada ka bangin kan ko mang silo electric department kan ko mega connection line ni su sakso tensionin ate anga isen hoi dan tu ai to kan kun mega alom ome ela hian scooty adel bet pru na ni zara chuan hei helaya motor var hi garage motor silna hian lu pui tre pas ti chuan kal son chia kha ari ta huk mai ani awan nei khop mai ama hi lana du lo awangin kan a motor chau kan lata ni hi elai hi ani chim kha chaka khian tower hi oma khi Jio nge Airtel a khian lo khing te po khi lo om khop mai a chak lok khi ni to si a helai building tan te po hian a lo om local council chairman pusoma hey hil mi electric lamte dia in malang dan tu angai tu me kan ni chung chu ni chung